I pozdrav svima, dobrodošli u novi video, znači na našem kanalu. Znači, ljudi moji, svima vam je, znači, poznata ova naša soba, znači, odakle prizivamo, znači, uhlete youtubere. Svi znate da smo na našem drugom kanalu, Aldin TV, prizivali uhletog bracu Gajića. Neki smo broj ljudi našli, nismo znali jel to pravi, nije pravi, jel fake, nije fake. Mi smo zvali, događalo se ljudi neke čudne stvari, lupanje, prikazivanje braci i tako dalje. Zvukovi, ja i Ređo smo se puno prepele, evo Ređo, možeš i ti nešto reći ako hoćeš? Prepali smo se jako. Evo, znači, Ređo, malo žvalu tu smo, ajde, ne pleske udarale. Ako nije Ređo, da li ćeš se složiti sa mnom? Jedna od najstrašnijih soba na svijetu. Da! Znači, ovo je najstrašnija soba na svijetu, moja i Ređina soba. Evo ovako. I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Najstrašniji video, znači na Aldin kanalu. Svima vama je poznata ova, znači, naša soba. Znači, ova soba iz kojeg smo prizivali razne uhlete youtubere, Klovna, Moma, Jeff the Killera i tako dalje. Uglavnom, uhletu i razna opasna čudovišta. Svi znate da smo prizivali uhletog bracu Gajića, znači taj video se nalazi na našem drugom kanalu Aldin TV. Znači, vjerovatno ću vam ostaviti link dole u opisu, ali nemojte još ići sa ovoga. Sve ću vam ovdje reći šta se desilo. Znači, mi smo pronašli neki broj na internetu kao uhleti bracu Gajić, nismo znali je li fake ili nije. Mi smo htjeli to da snimimo vama i kad smo ljudi zvali, dešavali se neke čudne stvari, zna evo i Ređo. Bilo je, znači, lupanja na vrata, neki čudni zvukovi, prikazivanje brace Gajića, jako je bilo strašno, ali nekako smo se spasili iz toga i morali smo vama reći svima, to je kao fake, jer nama je to izgledalo fake, stvarno ono, neko lupanje i tako dalje. Ali, ljudi moji, danas smo pronašli neki broj i još uz to, na moj telefon je stigla poruka. Haj sad me zovni ako smiješ, uhleti braco Gajić. Ređo, znači čim sam to, znači, čuo, došao sam, znači, kod Ređe da Ređi javim da možemo, znači, početi snimiti video da vidimo šta će se desiti kad zovnimo taj broj. Znači, uglavnom, kao ono, došla je poruka, zovni me sad ako smiješ, kao uhleti braco Gajić. Znači, vjerovatno ljudi, da li je to sad pravi, nije, ponovo vidjet ćemo u ovom videu, znači, ostanite do kraja da vidimo da li je to pravi braco Gajić ili nije, vidjet ćemo. Znači, tu je moj mobitel, neću svima još pokazivati broj, znači ako želite lajkujte ovaj video da snimim jedan video ili na story da objavim broj ovaj, ako bude pravi, jer ako bude pravi onda ćemo dati, ako bude lažni nema potrebe da dajemo. Znači tu je broj, samo da ukucam. Znači evo sad ću sam ukucati broj. Znači, broj je ljudi tu spremen, mi ćemo sad zvati, vidjet ćemo da li će se nešto desiti, da li će se neki zvukovi desiti. Prije kad smo nazvali, jel da Ređo, znači prije kad smo nazvali bracu Gajića, uhletog bracu Gajića, znači čulo se neki zvuk tamo. Da, lupanje i to. Kad kažemo ljudi uhleti bracu Gajić, nije to sad pravi onaj bracu Gajić, to je, jer svaki youtuber, kao recimo ja, Ređo, mi imamo svojih dvojnika gdje smo isto uhleti, razumijete? Tako da, to su uhleti, ne pravi. Znači, sad ćemo zvati. Ponavljam, znači zadnji put kad smo zvali na drugom onom videu, smo zvali i neko što se čulo. Da vidimo sad što se šta čuti. Sad evo ljudi zovemo. Mi ćemo sada. Ljudi zasad zvoni ljudi zasad. Znači zovemo uhletog bracu Gajića po drugi put. Ali ovo je sigurno pravi broj. Vidjet ćemo sad što će se desiti. Prekinuo je ljudi. To jest, zvalo se i niko se nije javljao. Ali evo ljudi, zasad ništa ne čujemo. Ne znam sad, evo, čuješ ti reći šta? Ja znači ništa sad ne čujem. Sad ljudi, šta je, ja stvarno ne znam. Što je ovo ljudi? Ko neki ljudi potres da je bio? Bog te, ko da je neki potres bio treslo cijelu kuću? Ne znamo ljudi da to nije slučajno se desilo. Moramo ići provjeriti po sobama je li sve u redu, možda je slučajno bio potres. Mi ćemo sad izaći tamo, ostavit ćemo kameru ovdje upaljenu, ako ona šta snimi vi nam javite, mi ćemo kad dođemo pogledati. Idemo sad tamo da vidimo da se nešto nije desilo. Evo nas ljudi, znači mi smo došli u Ređu, nismo ništa mogli pronaći. Ne znam da li se ovdje nešto desilo, mi ćemo sad da ugasimo ovdje kameru i da provjerimo da li se nešto desilo na kameru. Jer vi već znate ako se nešto desilo, ostavite like ako da znamo mi jel se nešto desilo. Sad ćemo pogledati pa se vidimo nakon toga.
What the fuck, ljudi, nešto se prikazalo, znači jednostavno, ko Braco Gajić uhleti. Ne znamo da to nije ljudi slučajno, ali gdje će to slučajno na kameri se prikazati? 2-3 puta smo pronovili video, jel ovo ljudi moguće? Moramo sad da nastavimo. Čulo se nešto. Ljudi, nešto se čulo tamo iz sobe. Idemo, znači, kamerom odmah tamo da vidimo šta se dešava, jer apsolutno nikog nema u kući. Idemo samo sad. Hajde, Ređo, izlaz. Ljudi, sačekaj, Ređo, polako. Polako, ljudi. Još je dan. Odvamo se, Ređo, nešto čulo. Odvamo, ljudi, iz one tamo sobe. Vidit ćemo sad šta će se desiti. What the fuck, ljudi, šta se dešava? Što je ovo? What the fuck, ljudi, Ređo? Možeš ti ići provjeriti? Ne smijem, hajde ti. Ljudi, neko je tamo ustao. Jel sigurno, Ređo, nema nikoga u kući? Nema nikoga. What the fuck, ljudi, se dešava? Sačekaj, Ređo. Moramo, ljudi, neki plan smisliti. Ne da sad zeznemo se koji zadnji put, znaš ono da ti uđeš da te uvuče unutra. Da. Moramo, sačekaj. Ljudi, moramo smisliti neki plan. A samo da mi se ne čuje Ređo, haj vam dole. Moramo neki plan. Haj vam, haj vam! Gdje nemoj me Ređo nervire. Haj vam. Moram ići Ređo. Ljudi, moramo neki plan smisliti. Svi znate dobro šta se je desilo. Svaki put tako kad nešto se na vratima čuje, jedan od nas krene nešto ga uvuče unutra i sve zaboravimo šta se je desilo. Taj uhleti hoće da se to desi, da ne možemo ga nigdje prijaviti policiji, nigdje, da sve zaboravimo šta se je desilo. Sad ja Ređo moramo neki plan smisliti što se tiče toga, stoga ostanite tu, nemojte ići nikuda. Kad smislimo plan, javljamo vam se. Evo nas ljudi, mi smo smislili jedan plan, slušajte, ovo je znači izvanredno, pošto znamo svi. Recimo sada ja Ređo pošaljem, njega bi to 100% uvuklo unutra i nakon kad provalimo, Ređo bi samo stojao, ne bi se ničeg sjećalo. Da. Tako, to nam se ljudi dešavalo x puta, ali šta ćemo sad uraditi? Ređo će ići, ja ću Ređo držati za ruku i uz to ću držati kameru. I ako nas uvuče unutra i mi to zaboravimo, kamera će sve snimiti, razumijete? To zlo ako nas uvuče uhleti Braco Gajić. Tako da, ostavite svi like, odmah svi. Ako to želite u 5 sekundi, sad ćemo vidimo da li želite da to tako idemo. Imate 5 sekundi, 5, ako svi ne ostavite, nećemo to kako raditi. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ostavili ste, svaka vam čast. Ne tiše, budalo, čućete ukleti. Braco Gajić. Tiše ljudi, idemo sad znači da to uradimo. Samo malo ljudi, ja idem kamerom. Ređo, daj mi ruku svoj. Polako sam malo. Hačkaj. Budalo zatvoriti, ne moraš otvoriti, razumiješ, teško je. Ne, nije utvar, teško je. Ređo, daj malo boji se, hajde, sačkaj, ne sačkaj. Ređo, daj mi se, nemoj, boj se! Triče sad. Ređo, daj mi svoju ruku, ali polako. Nema ni. What the fuck, pa gdje, sad zašto nas nije ništa uvuklo? Što je ovo, kako ovo, zašto ovo Ređo sve ovako razbecano? Što je ovo? Šta ono gore? Šta? Sačkaj, sam malo, sad nemoj tu pljevati, sam malo. Sam malo, šta piše tu? Zvali ste me. Sada ste gotovi, ukleti. Braco Gajić! Sačkaj, sam malo. Zvali ste me, sada ste gotovi, ukleti Braco Gajić. What the fuck? What the fuck, ljudi moji? What the fuck se dešava? Sam malo, Ređo. Moramo sad smisliti plan šta dalje da uradimo. Ređo, sad je plan znači da postavimo zamke svud po kući. Da ga nekako pokušamo uhvati, da ga snimimo kako treba. Pa ne znam sad šta ću. Ljudi, negdje ćemo postaviti zamku. Sad ću... Negdje ćemo ljudi, znači, postaviti zamku. Kako ne mogu se pomaknuti? Što je Ređo? Ne mogu se pomaknuti. What the fuck, ljudi kažu Ređo se ne mogu pomaknuti. Probaj ruku pomaknuti. Ne mogu. Moraš. Probaj ići prema meni. Kika! Šta ti odvuče, Ređo? Ređo! Ređo, što se ljudi dešava, Ređo? What the fuck, ljudi? What the fuck, nešto je uvuklo tamo Ređo, u sobu. Ređo! Ređo! Ljudi, mogu otvoriti vrata. What the fuck, ljudi, nešto je odvuklo mamu Ređo. Svaki put se ovo isto desi. Uvijek isto nas ufti taj ukleti. Ali sad moram ljudi da budem nekako pametniji. 100% sad kad uđem Ređo, 100% sve zaboraviti. I sljedeće, ali moram nekako to smisliti bolje. Sad moramo ljudi provaliti, sam malo. Sad ćemo ljudi, znači, da zaprovalimo vrata. Ređo! Pa šta konju, tu sjediš umjesto da idemo protiv ukletog doća, ljudi moji. Evo, viđajte ljudi, jeste Ređo glup. Šta sjediš tu, umiješ, zajebavaš se. Ja nisam Ređo, ja sam ukleti Braco Gajić! What the fuck, ljudi, what the fuck ovo? What the fuck, ljudi ovo? Ne sad smije se, ne moram više lup, taj. What the fuck, ljudi moji? Evo, ne čuje se više. What the fuck, ljudi, moram se odmaknuti. Jeste li čuli ono? Nismo ovo nikako planirali, ljudi moji. Uhleti Braco Gajić. Znači, ušao je u Ređu. I sad kontroliše Ređu. Ređo nema više, Ređo više ne može biti Ređo, razumijete? Jedino ako ga nekako uspijemo spasiti, znači,
Braco Gajić kontroliše Ređu i Braco Gajić ukleti Braco Gajić šta? Odluči da radi Ređom, to će Ređo raditi. Tako da ovo sad trenutno ljudi kako nije Ređo, nego je ukleti Ređo. To jest ukleti Braco Gajić. Moramo ljudi sad smisliti plan kako da vratimo Ređu prije svega. Svi ostavite like, molim vas, svi se preplatite na kanal. Evo ljudi, ja sam došao da namjestim kameru. Ljudi, je li moguće ovo da se znači dešava? U Ređu je ušao taj ukleti Braco Gajić, moramo što prije da spasimo Ređu da... Ljudi, što vidjeli ono? Sad se ovdje prikazao Ređo! Ti konju smakaj se. Aha, pa ti meni vičeš mogu da ja idem. Jesu. Ljudi, ste vidjeli ono? Sam malo. Sad se ovdje prikazao Ređo. Ljudi moji, šta da radim? Šta ljudi sad radim? Nemam pojma, pomognite, molim vas. Moram ljudi skupiti hrabrost. Hrabrost skupiti svi. Ako sad u roku 5 sekundi svi ostavite like, tako ćete mi svi dati motivaciju da budem jači. Jer sad nije samo protiv mene ukleti Braco Gajić, nego je ukleti i Ređo i sve protiv mene. Ajmo sad svi ostavite like u roku 5 sekundi. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hvala vam što ste ostavili like, pomogli ste mi puno. Idem sad ljudi, smislim neku bolju ideju, neku zamku protiv njih dvojice. I evo me ljudi, smislio sam neku ideju, nadam se ljudi da će ovo uspjeti. Izvanredna je znači ideja, gledajte sada ovo. Ovdje svi znači vidimo ovu stolcu, sad ćete da vidite svi, samo da ovako smaknem se malo. Evo znači, samo da ponovno sve fokusiram. Svi ste vidjeli ovu stolcu, šta je ljudi potrebno? Potrebno je ljudi moji da Ređu sada, to jest ukletog Bracu Gajića koji je u Ređi, da navučemo da sjedne na tu stolcu, da ga nekako brzo svežemo tu za štrik, to jest da ga nekako otmemo i da ga nekako tako uhvatimo i da ga nekako iščeramo tog ukletog Bracu Gajića iz njega, nekako ćemo to uspjeti. Kako ću da navučemo ovdje Ređu, trenutno ne znam, ali ću smisliti. Čim smislim, ja se vama javljam. Ja mislim da je ovo super ideja. Ja mi ljudi, smislio sam ideju, znači tu vidite stolcu, tu su vrata, nekako ću namamiti, otiću vani, nekako ću namamiti Ređu da me to jest ukletog Braca Gajića da me počne čeret i kad me uleti ovdje u sobu, ja ću smaknuti, nekako gureti na ovu stolcu, da padne na ovu stolcu, brzo ga svezeti. Znam da to izgleda nemoguće i ludo, ali ja ću to potruditi se za vas, toga svi ostavite like, nadam se da će to uspjeti. Kamera će biti ovdje upaljena, ja sad idem tamo, da nekako dozovem ga. Halo, ukleti Braco Gajić, ajme naprijed, kad krene prema meni, krenut ću bježati točno u ovu sobu i nadam se kad on krene, ja ću vam prema kameri pomaknuti, njega ću gurnuti ovdje. Čim on padne, svežit ću ga nešćim, imamo ovdje vjerojatno neki kabel ili nešto. Bitno je znači da vi ostavite svi like i da uživate u gledanju. Idem sad. Evo ga ljudi moji, evo ga. Nadam se da ćemo uspjeti. Nadam se da ćemo ljudi uspjeti. Ajde, gdje vičemo? Evo ga ljudi moji. Evo ga ljudi moji, uvetili smo ga. Sad idem samo da pomerim i kameru. Svi ostavite like. Ljudi moji, ukleti Braco Gajić, to jest Ređo, a u njih moj ukleti Braco Gajić je svezan. Samo ne znamo šta se sad ljudi moji dešava. On je... Halo? Ljudi moji, šta se dešava? Sad ću malo da promijenim kameru sam malo. Evo ga ljudi moji, da li će se nešto čuti? Halo, čuješ li me? Ja nisam Ređo, ja sam ukleti Braco Gajić. Halo, hej, ti čuješ li me? Ja nisam Ređo, ja sam ukleti Braco Gajić. Pa zašto nas napadaš? Ja znam da ti nisi pravi Braco Gajić, ali jesi ukleti, zašto nas napadaš? Hoćeš da to prestaneš? Zato što ste vi meni prvi zvali. Pa dobro, ako više te nećemo zvati, niko od nas te neće zvati, ni ja i Ređo. Ali molim te, samo izađi, ne boj više biti Ređo, odi od nas i nemoj nas više dirat, niko te više neće zvati. Može li? Može, neću. Pa dobro, ja ću sad izaći iz sobe, ali kad se vratim, hoću da bude stari Ređo, jel u redu? Jes. Evo ljudi, ja sam izašao iz sobe, čuli ste, mi smo krivi zato što smo ga zvali, ali nećemo to više raditi. A možda i hoćemo ako vi ostavite like. Sad kad se vratimo, treba biti Ređo stari. Sad ćemo malo samo da otvorimo vrata. Nadam se, hoće, molite Bože da je Ređo unutra, molite Bože. Samo, Ređo, jesi ti to, samo malo. Ljudi. Halo Ređo, jesi to ti? Ređo! Ređo! Jesi ti ukleti Braco Gajić? Nisam, kakav ukleti Braco Gajić? Pa jesi ti Ređo? Jesu, Sačkaj to odvežem, samo malo. Sačkaj Ređo! Pa da li ti išao znaš šta se je desilo? Ne
Ništa, ja ne znam. Začekaj malo vidim. Pa znaš li uopće zašto si tu na toj stolici? Nemam pojma. What the fuck se ljudi dešava? Pa možda ti ja rečem šta je bilo. Gdje je rekao? Pa nešto te uvuklo u sobu, nisam mogao nikako pomjeriti. Jedan put kad sam ušao, u tebe je ušao ukleti Braco Gajić, bio i s tobom je kontrolisao tvoje tijelo i sve ukleti Braco Gajić. Jedno smo ga otirali iz tebe. Ja sam te spasio. Da li vjeruješ u to sve? Pa sve ću ti ja pokazati snimke, neću sad, ali pokazat ću ti ja. Evo ljudi, ja sam pokazao riječi snimke ipak odmah da pokažem da vidite njegovu reakciju. Ređu, da li sad vjeruješ u ovo što se desila? Vjerujem. Ljudi moji, rekli smo da ga nećemo više nikad zvati, ali ako vi želite da mi nastavimo zvati ovako ukleti youtubere, snimamo ovakve videe, vi svi ostavite like i proplatite se na ovaj baš opasni kanal. Lajkaj ovaj video odmah sad, ako ne želiš da ti preko noći ne postaneš ukleti tvoji najbolji prijatelji.